kundaga muntu odukira ebyaliwo bwe byatuuka ku voters card oba bantu bameka abakalina voters card voters card bobufananira sekanyolia voters card kajo fuluma nga mfana sekandi yowafanana ku ngembala bwe dimulina zemba mawulire twava abantu okwewandisa ku mobile money wabibona okuwandisa sim card wabibona enda ku dino registration okuregistering obuligistering abaana okobati omwana wena kalama wa Mudoofu ngate iweka wulira gano abawubose kitongole kifa ku muwendo gw'abantu census geomapping of household stands at 90%. Okidinga mu cities neta wende balonda muku enkulukulu muku batandika okubala abantu jebeta geomapping nga tukalijira mu kubala kulo kwa buli muntu n'okutegera numba dirimeka mulina muki munumba abantu abasinga okusiza kuba na abalodi abali kola guno omulimu mbuti muli kubaga information wakubuza mu ina TV meka okusasula omuntu akati sebo dotumanga mukali mu mundu go wesiga ndozi omukazi yayo nga yena ambuza olina TV wasuze kuni mukazi wo omukazi nga mukulu mutomuto kaya ala kumuzawo echegulo mwalire ki namukandi mamuvire mu Uganda Bureau of Standard Statistics. So BUKYEIRE ahead of highly anticipated national census, geomapping of household and enumeration area boundaries stands at 93.3%. Chris Mukiza, the executive director of Uganda Bureau of Statistics, who said, "Chetuli kulingirira abantu abantu bo bali mushibaidena ku aidena kunajo kumala ngaina hotel district boleka enda ule kirimu nti abana Uganda tibafuna bulungi sensitization kanku ekyo kubonera tuyinza okukola nze niye ni Mudoofu twakola survey nga ku radio station sedri wano mujinja nga bana abawubose sereje baga kubulango kobera abantu nti yaje kubawo kubala abantu nga tukatuko kulo ku national ayi ali okuno okusokerera kubaja mayumba ku mayumba munda ayi nga atedde no send the fuluma bana abayayi basoka ba bata munkwa Uganda yona cheba kolo kumananga bo bakabula nekigambe tenze kikosa ikiboneka nekitu nga babudu nti babudu ya emirimo bagikola mu ngeri ya kibongwe nti bafuna yo kwawo bukatukese obulango nga bataku ku TV station bataku ku nikudino YouTube baluza ati buli muntu akola ki yabibona nenda Mulwanyi tambule nige mujinja city tubone mu kwekipande kyo nakyo ne kyawubose ekiraga nti gali bali munendo woza mbwe abasoga tetweyenda okuwuliriza ebyaife mbo tetubiwuliriza so mbo malaga so akalango nze kemona ku kinuma n'okuba nga kali mu luzungu kalina bwa ku TV ndala nkataka kabona ku NTV akuli ku ne yindi eyo babitawo lwa mateeka atetekota ku UBC obulango so mwe bachali mukiza ne baino che mukola kirungi ayi information mu bantu koke tetake program program ekuga isubi okwetetenkania n'okubaawo kulizange yonka obone kiwubalo tonche yomaka wano kunabasa tega amatugo ofune mu ekyokwega abakugo baje kuletere mu program BUKYEIRE. Kale kasere katochi ya maka wano ku NBS radio Diri 15 edibula kwere sawa energy endala eyo kuncho kwa lero sebo omukulu ono abana bali mulobera okwira mu makage maka abana yasulawo amaka ayinga mulimu abana nga bakulukulu muku so yaje yasenga omukazi eyo ezena nsenga yasenga omukazi akabezibo ngabiriwo ngola yabaye emyaka era yazalayo n'abaana babiri yakowayo pegano ate kukowayo abaana bomukyalole abakulu abakulu ere yasenga bamukoba ati awere mukaire waife yakwamba yakuvira muku babiri bati tuvire kasitoli newo golola egano bweyeje omukulu yasula obuvunanyizibwa bwa family mpulira banga aliere wechi miula yasengeyo pegana abana engeri yebali bakuze kuzemu batandika okola obuli mulimu awo besomesa akati baba bamala okusoma bafuna niko kasene balabirira mama batwala obuvunanyizibwa bwa baba buti baba yejinze aize waka
abaana balikoba ababebe ne beyezalira abakulu ati okufa n'obutanagwa baba toyira wa kasita olina bali kumubinga era bali kukoba toyira kasita olina amaka mu kyalo jeyo obeyo mu kyalo nagwali kwogera konsolo kuba mutegere kuba kitufali mu kyalo baganda bayimo bano bendidye nabo ono kunani kabirangasi kabirangasi ali mu kyalo mwikirize mba wano ni baganda bayimwe bana abaganda namwendwa obuvunanizibwa wabutulekera tulekere mama wife iwe jabyalo kumbula muti iwe ukokotoko ila yekidiki wewe baganda neruye aye mama mukuzika nimbe tuida kuida aye mama mwene akoba abana ati musoni we baba Mzee muleka ati mama obuvunanizibwa baba bwe yatulekera tumalirize paka luo aye Mulwanyi gadama kati gabanga ku abana baba aja abalama ni abalamo ebiramo ebirimo ati tegezo kujya mu cyale kidikinga oziranere mukwano n'amakagaga gekidiki uyo wekidiki banange mwe balotuwereza yesebo amananizo mulangirako wa nabulano kasonero yes ayali akasona nendamba ko birenti aze tibasobya ate mpegano mugere ntyo cyala alikwenda musada ile muki aida mu mitambo mu miguwa bw'abazaire ababiri usiga tuwereza kale abana bano be aro abayi wanji mo bali kuwereza kale abana musaka manje nesonga niyo disobola tata aba boss ai tata aba tata era tata wabava maka gitasibula muntu yenna agenda bugenzi ne waba akoma utakonkona abana bakulu bana mmwe mubene we mukoma tata gali makage wadembo kuyingira nga bayagala yaja wabana esebo okidinga gana amaka galata wabana bana abali mulobero okwida kuba bona baliko badigana amaka ga baba wife toyiramu no bana abana abakwata batwale ku police agene mekwano jiba bakupembo nomwana manyiro otya anti bakuze kuzemu abana bakulu otya yakotandika otya abana bakulu jaja abana abakulu abasibe omwana okoma okubeera omwana ngolwa myaka 18 kale babozeze emyaka 22 bagende waabwe enyonyi engeze ekola yebuuka banvire mo bali kuweereza kale sebo alo abana mubawulire oliyo oyavire na kufuna ono mwangu yangu mukagwa alo abana kibali kola kabiri ali kwazira ku kale uyo wanje baba mwe bali kuweereza kale na echo cha tuko life netwa oligaga agafuatio zeruyi lero avaye yo soko otuke wako na atukubiranga halo wanje baza mutwa ati muganiri ntuliyo bamu nyabo walana asana kupalo kusense kuba mukumi wakagaife tokiwa makaniragala ebikumi baba mu byaleno mazima sebo yata buno matonika songa bulijo bigeni mwamagezi ndanze eri asasoka ajazimbira abana ekidiki ayiyo waka abana bana babiri ekidiki eri amakorede amakagaliyo abana balipo batijja mu makaga ago mu kyalo wano ekidiki kumpi na lwera yabaje guluma yaguza abe emyezi ebiri kandi engata guluma yaguza kuru yago bana muvira baba bana taju yajaga ari kuno yakalo investor yaba mu mandazi alo kale na wandalanga bulide tini wayakolanga byakunumiranga masigala akola bintu myanisa we no cyene nda aya biringa iya Mudoofu yagimya onala wameneka embavu olwanyi bona abazira byakola ati moneri sada kutama yatamana abana amazima aye mama kali kutamibwa musada ge Aisha bamusoniwe mama mwena ali kabana mulekera taka imwe ati kyenti koba abana evanga mama evinga kayenda baba bamuleke takobye nti amwenda akoba kumusoniwa bintu bibiri byanda zeni musindi kamucha musoniwe baba bamulavu yaibwe bojo okuwulira ati yafuna omugalo muto bavwewo n'obwawo babaja bapangisa baje bapangisa bali kunonya bwabikolimo abakobye omwana yakubalata ole yakuba ati muna mvira mu maka gange omwana we n'okuze oje